sebagai dia kebun hadis. Hari jin penway yo put usam. Hari bede konstitusi ke jonga, but kiwai tu put usam kepada ke jurisdiction jong ke councils autonomous district council. Jadi hari bede but kami ke jin penway put usam. Bun sin hi ngalarang council. Jadi tang kawai ngakwa mau ipi ngakai baru pi mau. Labun sin ngalarang. Jadi kedon kepor ke bawah sodiam. Kedon kepor ke bawah suplemen. Jadi mengkampun sin hi kedon kepor ke bawah sodiam. Kedon kecing sisa. Ba lakulari na apa haus. Bun sin kinong nyalam sama haus. Kemudian buram ke sungai. Banwan ban jengok. Ya put usam ikinong sunong di jongi kibadan apa orang. Tendai kalong ke eke basusi. Bahagi ni sang senam site. Dan riway itu banjir. Tapi jika kamu sih nggak keren gitu. Entah. Nam kerukti nam bentuk ino nam sultan diru nam kerukti persah iya mana. Entah. Kejin sisa itu lomba. Kita kijin kula kibalak kula kamburu. Jadi orang kena kalau orang bangga perhan berkata soal penang hanya soal nam dan nam berkalian sisa. Hati ini kini benar. Nanyo ban keren wala kadang-kadang kalian sesuatu. Nanyo ban keren yo sih ya. Nanyo ban keren ya ke isi. Pada isi kede ban simpi hai kede. Kamar sultanat ban itu ipi. Pada dewan OCM jongi ba nya 6M ila simpi ku chief executive member. Ila kular ya. Ba apa house ro ila kular. Ba artayo hadir bala form ke isi hadir ke session. Artayo hadir ke session. Banlek banjengok adalah dehi. Ya kilo susno, bagi pun usam jong ke blok tu. Sakit